Kamu tuh kau Lauren Pires? Hau Boni Margom, ia programa Sista. Storico nova artista. Promuove Itani Artista. Happy New Year, Sista Lovers! Lauren Dia, Clara Solo, kamu tuh follow Hau Lauren Pires? No hau ita botsir ne belun Boni Margom. Durante minuto balnya larang, kami siya malu kita buat sira. Com certeza ia programa Sista, Sista. Storico nova artista, promuove Itani Artista. Yeay! Diak masih salah sira hotu, ba episódio em lorong ini ya, kami akan conferência beta buat sira, informação no aku mesak furak deh dari loketanya, Tinamfonium 2020. 2020, iya. So espera kata que tina dan angar se halo buat nebe mak diag litang no wow litan iha programa Sista idane horopa nebe mak furak no kapas ya husi lita galeri. So tamane akarata to thank you so much ba lita galeri nebe mak sayanesan wardrobe diag ba iha programa Sista idane. Espera kata ba futuro ba oin bela lao diag litang. Sim, los te queres. Dia kita ba informação dahulu kini ya. Ya informação dahulu kini kami akan conferência baita buat sira konaba orkestra Berliku Fanurai. Berliku Fanurai. Sim, nebe foi lalais ne halo sering konserto iha CCD ho tema Natal. Iya, hanesan itu hatene kata ita foi mak tama ba iha fulan ida hori loke tinam pung dan ini ita bere dihan kata que tinam kotu ka iha fulan kotu orquestra realiza concerto ida iha CCD. Iha concerto ida no objetivo hakara katu buka fundos Pode apoio ba curso pong nebe maka selo ke hetinan rua nulunian. Oke, tá bem. No mosia concerto referemos iha artista balo nebe maka ihane ba, hanesang mau Bepi no mos mana Jofi. Ke mana Jofi ka bin Jofi. Iya. So ihane ba mau Bepi hanesan master of ceremony ba iha interasik. Oh iya, hanesan itu tatene katak mau Bepi ni kenar importante nya halo mak hanesan master of ceremony ia lain dan nene niamo sa hanesan kompositor ba iha música balon nebe mak ni hadaraw ni halo kompetisião e em momento neba vamos conseguir dar ali hamo to como bepi com a baninha carreira certo toma nós com a baninha preparação com a processo halo competição banho música cari laro se hatene música balon nebe halo competição da né ya haulah dung hatele kare mamboni husubal hauga mamboni kona baida ita hamri khene kuliah sane bele husubal música ne hele ba sasa to lama sira mi laku hele to basira curioso kona ba informação dane deklu ita ba hare hamutuk so check it out. Hai, Happy New Year, Sista Lovers! Hasoro malo fala iha edição ohin, edição phone iha tinam phone. Boas festas do Santo Natal 2019, no Feliz Ano Novo 2020. Ya, iha tinan phone tem que mais o espírito phone, no nafatin oferece ba Sista Lovers informação furak sira. Mesmo momento importante Natal tinam phone liuda daun ona, mas be memória Natal nian sei nafatin iha li husi atividade sira. Ya, atividade sira nebe mak kami oferece baita bot sira kona ba malam dana husi grupo orkestra BFR Berliku Fanurai nebe mak halau iha DCC ka Dili Convention Center hafoin loron celebração Natal ninian. Tane Sista, bele hanoi fila fali memória furak Natal no tinam fong ninian li husi sira ni apresentação iha momento na ba. Karik, Sista Lovers mos participa iha na ba? Hehe, momento furak tamba BFR Group na be maklaos det domina husi menina bonita sira ma beha husi maestro na be makeche.
Orquestra Berliculian realiza concerto boti dane iha sisidi ho objetivo ida atu buka fundos pa plano sira hanesan loke kursofong no aumenta liutan fini diak sira nebe mak iha talento iha musika orkestra ninian. Ia grupo Berlico Fanurai dane iha mos kantor Bepi no kantora Leila Sepeda nebe maksai hanesan vokalista hodi hananuk nananuk furak momentu Natal no tinamfong ninian. Corazón alcanzaré una sonrisa en tu mirada, pintaré. No habrá distancia entre los dos. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Orquestra Berliculian halo apresentação da huluk nian iha Centro Convenções Dili. Hodiha tudo siranya apresentação na be furak tebes iha na be composto husi menina bonita no menino bonito sira. Antes sa to apresentação botne, grupo Orquestra Berliculian namos apresenta ona iha fatin quase dalahat ona. Los Dunicista Lovers Timor-Leste la voz de tihania artista famoso sira, mas be íamos juventude sira nebe mak mai honinia talento oin. So guys, continua haturu na fatin iminia talento. Bepi hateten apresentação ida ne hanesan motivação ida na be bo tebes hodiha força liutan espírito na be iha liu ho talento música na be iha. Uluk nanain agora com satu agradecer a oportunidade na be furak tebes liu si Berliculian na be orquestra nenar namos ba Berlico Fanurai. Tamba tina nane hola teni kari kita todo sintimos Natali de ladum sintira asa mamuka mas be orquestra nene presença o sinti asa lori fila fali be espírito Natal nene mas belo motivo vamos ito todo se kari kira nei tavo observar la televisão ou em calang ira nei pela primeira vez que a orquestra botira orquestra Berliculian se apresenta música Natal em cada que todo bele sinti contente e a tu vamos bele lori fila fali sentimento espírito Natal nene mai todo sira halo concerto da Hatona tamba ida antes liu em hira quando sira foi em Rahu se haula sala ia Dom Bosco Comoro ida nem foi a primeira vez que sira carga do tal nessa estudante ser tem que ir saiba a palco atu nem serve lá tudo se por exemplo uma experiência ruma ne bem que serve lá apresenta que halo essa showcase ba ser ninia talento ser skill que batida durante sira aprende é difícil ter tempo para tu bele ia nessa batia desenvolvimento vai ser na skill. Então ainda nem da Hatona, mas bem Christmas Orchestra Symphony na primeira vez. Sista Lovers, bepi hen esperança katak loronida, juventude hirak ne bele show iha palco internacional. Ida esperança a orquestra ne, kata kita ni além ser estudante sira, ne bem agora ita estamos suporta o governo Timor-Leste, os empresários ruma, no nosso simambo trasik, otang ema ruma, anesan senhores balong nebema, kanesa senhor Jorge, senhor Francisco Abuadi, no nosso itan empresários ruma nebema que suporta diretamente. Vai befer, no itamos etan suporta o itania mestre sira o Indonésia. O em kalang idane ita condutor, ga itania maestro naran tauhid sa Subarca. No itania diretor mag João Paulo, kay mabolo nara maung Kiko, no befer ni fundador Rasik maung Kierezen. Nebe hau ni esperança kata kloro inde karik sira ne ide bel representa Timor-Leste e a palco internacional. Sei makatene los kala.
me desejo kata ba maluk Timor Sira jovens, lavar que concerne mesmo carga tu lori tem talento bom, la vele tau. E é importante mas que expressa italiano e meios barak na mesmo agora disponível. Ira macanesa verliculian, safrei, depois só tem escola será na mesmo agora presente. Fomos oportunidade para estudantes será tu vele tu formação ba música niya. Entonces va a salir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Los Dunimão Bepi hotu tenki esperança diak bani mehi maka sa iha dalan loron ida. Proud joven Timoroan continua hamorin raidoben ida nininaran tambah chave positivo iha joven ni liman liu iha tinan phone ida ne. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. Iha Bepi iha mos Joviana nebe mos mai honyeliang nebe furak. Anima belon sira iha momento na ba. Niha teten hotu precisa expressa qualquer talento na bemak iha, tanto iha música, desporto no arte sira seluk na bemak belefo benefício dia. Jovi heni esperança kata ki natal no tinan fong idane hotu bele hak matek hakribi violência no hadomi malu na fatin. Hau espera kata ho tinan fong nebe mai ho natal nebe mak punya dauk liu no tinan fong nebe mak atumai bele lori dame hak matek hotu bele hakribi violência bele loke lima ba malu simu malu per dua malu fo dame ba malu no soe do Kroatser ne hotu. Oh, insistor officer yang mention kata dia musik dia labarik lakon. Oke, labarik lakon. Ya além de labarik lakon itu musik selu? Sim, ia música inglês lubu kida, namos música tetung lubu kida tang, mabe ida nebe mag durante ne hau hananu ona ba público no emo começa hatene ona mag música labarik lakon. Ida ne nyu conta história kona ba labarik ser nebe mag tempo ocupação Indonésia niang bapa lori forçado ba Indonésia sem inangaman conhecimento. Mas bem, ikut fali mai consegue hasor malu hikas fila fali, ho ajuda husi grupo sociedade civil, no mos governo Timor, no governo Indonésia. Fila bahau moris fati. Tawi harolaran hakurtasi, husik hau umafui. Sirane san laran diak mai hau, mai behau taguen hiran akukun. Mama, mai foti hau, kita husik hau mesak. Aku akan mai salva hau hakarak fila. Labarak liu ita hare barak madian tau as, sira bema kuluk kair kilat, sira bema kuluk yang hofarda, hokilat hasoro militar Indonesia, mas be hirak nebe makuluk la luta, mas be fo hahang, things prepara hahang, fatimba luta nain sira halu akalai, então hanya música ne conta ina feton hirak nya luta. Dia existe lo versir hotu ida nemek hanya dali pada kamu tu ko binjofi iha recinto sesedi. So kita halu asiste na fatin programa sista, história com nova artista, promove itania artista. Sosista além homem bepi no Joviana e hemos membros tira selo hamutu com maestro nebemos fahe sirani sentimento. Bahau sentimento contente tebes no orgulho bela saya nessa aprecia bahau em calandane a bela performance bahia governo membros de governo nomos entidades nebemak hotu iha Timor larantomak nomos empresário italiano Timor no Sinese sira então ainda nesse Miami nesse orgulho tebes cara katua toda tane sentimento ba oheng kalangnya
quando ba concerto da né sente aprecia no lova tebes ba ami estudante rasik tamba durante né ami treino no ikusmai ami consegue halo a minha concerto primeira vez quando ba Natal né então durante né ami treino ami consegue passar desafios barak tamba tempo tamba escola então buat sira né ami lala com esperança atu aprende na fatem aprende no aprende. So, isa ko mana ninyo desejo para futuro? Assim, bahau pessoalmente, desejo em ser também irene orquestra, tu irá uma observação kata irene grupo orquestra primeiro e Timor, então né desejo kata ba e futuro, ami bele toca música tradicional sirani, tradicional Timor nia, modelo orquestra. Ami agora dau iha ba plano by 2020, ami agora husi nebe ami aprende teoria no prática direta, então ami didak cada instrumento didak iha na instrutor no instrutora ba instrumento atu na wensa bel hanorin fila fale alin ser nebe maka iha mehi hakara envolve iha area música, kata kami música ne música nebe único tebes, la hanesa ho iha grupo selok nebe band nebe ami no orquestra, então wensa ida ne único iha Timor, wensa ita hamoto ita desenvolve nessa jovem, nessa geração fong, ita desenvolve e a orquestra ne, mebe ita tu hamoris ita nian identidade tradicional, cultura, botu toto nebe ya Timor nian. So, Sista Lopes Ciro tu na fating assiste programa Sista, História com a Artista, promove artista. Bisa cerita sedikit apa motivasi Anda bisa langsung terjun ke Timor Leste, terus jadi direktur musik, terus jadi lagi guru di sini. Apa yang motivasi Anda bisa sampai ke sini? Iya, pertama 2015 saya kenal dengan namanya Mongkera. Mongkera, dia owner dari BFR. Kita ketemu di Jogja waktu itu. Nah, dia cerita. Kesannya pada saat nggak ada, kita ngopi, kita selalu kopi dan ngopi terus. Nah di kopi itu kita ngobrol tentang bagaimana kita mengangkat tensi pemuda di Timor Leste, terutama anak-anak ya usia produktif ya. Gimana talenta musiknya bisa kita kembangkan, tapi sesuai dengan role, maksudnya ada teori, kita akademik, kita tidak hanya main-main aja, maksudnya ada teori di sana, ada belajar tentang sejarah di sana. Dan instrumen yang mereka pelajari itu orkestra gitu, yang benar-benar orkestra ya, bukan ya di sana orkestra lengkap, ada tiup, woodwind di sana, ada string di sana, ada percussion di belakang, ya seperti itu. Jadi niat beliau untuk mengembangkan pemuda itu yang membuat, ayo saya buka tangan untuk datang ke sini. Ya, apa kesulitannya selama kalau kasih training kepada mereka itu apa kesulitan yang paling dahsyat Yang paling dahsyat adalah jadwal, karena mereka ini kan tidak hanya dari satu fakultas, tidak hanya dari satu universitas. Mereka ada yang dari universitas sana, sini, jurusan sana, jurusan sini, ada yang sudah kerja, ada yang sudah apa. Jadi waktu untuk latihan itu sulit sekali. Jadi tidak on time ya? Bukan tidak on time. Tidak on time. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Jadi kadang dari anak sebelah sana bisa. Oke, saya bisa hari ini. Anak sebelah sana nggak bisa. Itu yang ribet. Tapi karena mereka punya niat sehingga minimal 1 jam pun mereka sempatkan untuk datang dan untuk latihan. Itu yang selalu jadi semangat buat saya untuk ayo kita latihan begitu. Apa itu konser yang malam ini? Apa yang motivasi Anda untuk yang ke depan? Seperti yang aku bilang tadi, jadi program ini semua dari negara, pendanaan, support yang besar. Jadi sudah selayaknya kompetensi yang mereka punya, mereka dapat dari guru-guru, dari saya, dari semua, bisa dikembalikan ke masyarakat sebagai bakti untuk negara. Dan juga saya berharap, saya punya mimpi bahwa Timor Leste punya National Symphonic Orchestra. Sista ida nemak apresentação fura kusi orquestra berlikulian, na bemak ami oferece una baita botsira.
Vier kata que apresentação do CBFR bela motiva no inspira a juventude siracelo que nebe maquiha talento no ihe interesse ba orquestra hori expressa imini talento. So, BFR lo que ba itabot sira. Biar susah barak musuh, akara kaketa kitanya domine. Sosista, tu irmã sem informação fura que você da Sin Community. So, don't go anywhere, stay with us. Música e tem memórias lá se música. Tá ainda né pa maluk sira ne bemak foi na nesan hahu continua tem que aprender para lori música né sai ne koldade halo dia glutam per lori mosti morba mundo. Dala idade tambah saita tem kita hakat banafati hasuru tentação. Dia Sister Lovers Sirahotu, irane maki informação, nebe maka mereka to oferece ba ita bot Sirahotu kono ba atividade ka concerto e CCD ini. Yep. Dia kene vamos hoy memboni entrevista tena Sira e Sira mos satu de serania, Sira colhe serania sentimento nebe maka Sira contente e orgulho ba concerto refera. Iya, so Lauren ohin harehela Bin Jofi nebe maka hau concerto da lia ina ba. Ina ben yemos Bin Jofi da be Memang lori motorbot ya? Motorbot, iya maknanya. Ay, asik. Além de nia canta, nia mus be lori hotu ne. Of course lah, Lauren be lori sa. Itu além de lori be programa dan sedang tang mai tahte ne kan. How buat barak ne how hano Indian Lauren rasa mus tahte ne kono ba. Ne ke tadiang ne ya talento barak lo sa. Asik, ne grasa maromaknya. Grasa maromaknya. Ay, grasa tadi. So, iha momento nemos how consegue da lia hamotuk ho member ba orquestra ninian. Nos iramos consegue confessa sai ser ninian sernia preparação Sirahotu, sernia dificuldade Sirahotu nebe maka durante ne sira hasoru iha preparação tomak antes atau halo konserto idane. I konserto idane mus Lauren lausan esa konserto pada hulu. Mai be idane pada hatnya iha sira release iha Timor Leste. Espera kata usi orkestra bele sucesso liutan ni futuro atau bele tingkatkan hasalitan ita buat seranya prestação baia música nebe kita buat seria ka talento nebe mak kita buat seria iha dadang iya dia orkestra ini kak iya violinho iya dia kita usi kala informação kona ba orkestra berliku fanurai ini kita ba informação daruak ninian la sala ia semana koto kita de ita fosai ba Sister Lovers Sira kona ba informação mami kece agora papi kece papi kece sim agora papi millennial ano Indian jomblo kece. Iya, ada juga jomblo sih, tapi yang udah hal nih iya tena nyeverkuang. Asik. Oke, sana sohin Lauren di antena katak i hatinang kotu ka fulang kotu kami dua konsek lori tebot siro tu hatene kona ba mami kece. So bayra makat lori fali tebot siro tu ba papi kece. So papi kece mas Lauren. Latene ka. Asik. Latene ka. Se haula sala papi kece sira husi destino. Iya, Desin. Primeiro sila sala sira ulo. Hata telefone de Desin? Desin ka mayo si destino no inferno. Yeah. Destino ya tinang hira liuba karek ya tinang kutuk lisa. Sira hanaran destino bem e depois ikos mai ta fala inferno. Depois outro dia sira tau hamutuk sai community Desin. Community of Desin. Oke, ya, so teman ami hakarat lori tebot Sirahotu Sister Lovers Sirahotu bahatene kono ba informação husi destino no inferno nebe mak hamutuk saya nesan community Desin. So Sister Lovers sama laku hal tebot Sira kuriosi kono ba informação nene diklik to ba hare hamutuk so check it out. Obrigada sista sem na fatin ho ami iha sista história konaba artista promove itania artista. Iha segmento daruak ami oferece baita bot sira informação hosi de Sin Community. Grupo música de nebemak acumula grupo rua hanesan destino no inferno ikus mai sai hanesan de Sin Community. Sekali kau
Ihane membro Hanesan Febo, Nito Silva, Rai, Nito no ia mosirania gestor Eric. Grupo senior ida nabe consegue vacuum tambah personil sira ida ocupado ho serviço, mabela significa hamate hobi nabe maksira iha. Sosista sa itabot sira rona música se karik hau bele no sadere mai hau. Lalika duvida ho dibuka vokalis susi grupo ne. Tambah di sini, ia personil na bemak multi-talent, Hanesan Febo no Nito Silva. So, o insasiranya existensi yang mundo musika, Boni Margom Dadalia Hosira. Hona Sister Lovezer tu conhece Community of the Scene. Community of the Scene sira sa nesan banda dan memang ema conhecido li ha tempo uluk liba se haula sala ninya música maka maho wen. Confessa o tuan by Sister Lovezer tambah sama uluk destino depois ikut mait bafale iha inferno ben. Karik mau bela explica? Dia historia konaba desin husi inisio husi banda destino. Banda destino fofon hari husi mau Febo, mau Nito, mau Eric Sira. Wahira quando Sira se iha enfrenta estudo ya Indonesia, ya Jember. Ne ida destino Sim. Ya, ne iha 96. Sim. Ya, iha altura naba e depois quando Wahira tama iha 99, Wahira consulta popular, estudante Indonesia estudante timoran hotote Indonesia ne bema filma Timor. Então iha altura naba iha personalidade mak Zavanese. Como dere hamutuk ho iha destino. Então e depois lá iha falta personalidade. Então iha fim de 99 mas depois colega Febo bolo hau hodi mai hamutuk iha destino. E destino lao iha momento naba iha colega Sira Hanesan Nazi nebe mak agora lahene e depois agora lahene asombu uluk dari hamutu koto iha destino e depois iha momento naba iha ano 2000 primeiro concerto nebe mak organiza husi untayet iha Palacio Governo Newen destino e momento naba Hanesan hola parte mos e concerto idane hamutu ko banda sirseluk husi Timor One nomos grupo balu husi husi Australia. Sim. Ya, e depois iha 2001
Wainhira quando destino rasik iha acontece vacuum. Então, Monfebu, nebemak iha altura neban udar drummer iha destino. Tambah ni iha skills oituan, iha kedan oituan ba vokal. I nia mas gosta tebe so música sira nebema ka genre sira nebema ka la consegue ami lori iha destino. Então, ho inisiativa ninian nia hari fila fale inferno. Iha baukau. Oh, di transforma muda fale narando husi destino ba fale iha inferno. La muda, mas nia sabah hari fila fale hamosutan grupo ida nudar inferno naran inferno nebe maka ninian genre ne halai liba ya heavy metal sin I nia rasik sai nudar vokalista ya grupo ne. Grupo música da nebemak maiho personil legend sira, mesmo idade nebela oso na fong, mas espírito no hobby e a música continua as na fatin. Hakara kato expressa talento nebemak sira. Badesin música mak hobby, mas behu si hobby halos sai talento ida. So, talento nebemak sira iha mak halos sira hamuto koriha força liutan iha community ida nebemak hanaran desin community. So terima karatu karatu husu tok ba iha vokalis. Kona ba banda ida primeiro ida den destino, hanaran den destino. Obrigado. Sim, Halma vocalis destino primeiro. Via 99 to 2001, né? Durante que na gira Lima Nelara. Hari destino também itare katak Morris né? Ita Morris ita sempre firia destino. Takdir, né? Kata kita ne destino né toba henebe. Ita bele halo esforço tu barak, ita reza bamaroma, ita halau, ita atmosfera kata kita é destino para tu bele atingir, alcança ita nene objetivo no meio. Então, ame hamutu decide kata kita tahu naran destino. Então, ame halo e tempo hau uma vocalista, drummer uma colega Febo, guitarrista ida Anazi. Depois guitarra segundo né japonês ida no fim senhor colega Rai troca falei e depois colega bassista né colegazinho né me kata confiar ida bem kata destino mas elorita bele bato alcance ita ne objetivo né mas kami na hira lao ame lao mai to né ame essa um dia kata como situação política ame tudo mai te Timor 99 mai roto ame na fatin continua e a me halo quase toca eventos do Bukida, evento internacional né vem halau em Timor, ou tem artista seros Indonésia ou ia lá os de Timor, mas vemos os Austrália, os fatin ser selo. Nebe a me hira lá to né e festival do Bukida, a me halo to fal to festival sempre né. Significa ya buat rumah, significa buat rumah. Tema destino mas metan colega Rai. Okay. Nebe a ia quase concerto bota na CPLP, né? E da bota quando acontece, e em 2005, né? Ne quase destino e lá a me organiza Lubukida. Iya, hanoi ida nemak konaba confessa konaba destino ninian. Depois de husi kela destino, hakara tu kelihatan seluk ne maka inferno. Hanoi naran ruane estranho ituan ho emane tilong destino. Mabe ia momento ne bane quando tu forma banda naran sira ho genre ka. Ho core music sir nebe mak halayo na ba rock ho heavy metal sir nene sira tem que mais ho naran sir nebe mak hanesan manu karek dia hansa manu ama itu naran
hau bele fumangan selai hau de fuang bele queima. Agora, atamba itane perguntas né, sama que inferno né, inferno né ia nanis tena narane ia nanis tena. Então, a mim só para tu foti para ema bela tem lá laizet. Se ita ia forma banda ka halo botruma de ligação ho arte siransanene, but narane importante. Então, narane é fácil para ema tanoi yatane, maksaida. A mim hanoi ne koko tau do inferno para ema bele. Inferno né, ema lau ela ema fora que ema pastiron sema inferno falene. Então, se tem depois se bela tem criando inferno em atividade saída. Então, ida nem a minha cara que tau naran sirap nebe é fácil. Controversial ituang, mas depois o insama bela atrai lá e sema atu bela não sei. Ne parte o se marketing ka o a minha não ainda tem que halo botruma para me conhecer lá. Molo kam ne music sai, pelo menos se mantém ali com. Bele explica o tuan tambah sama bele iha música dan bele maka dian hanesan mahoen. Karek iha mo sentido tuan ho banda dan nian. Oke experiência rumah karek. Hanen lolos ne iha história os colega barak ne. Talvez música ida mais história os colega lugu kida ou depois referência bele usi fale filmica, usi fale novel balo, mas be iha mahoen história usi colega lugu kida então a minha noite dental hamodu. Dia faz letra serne, depois a minha halo arranjamento, instrumento, depois mix kan, matching ho música será. Tambah sama ka depois de inferno moço mai te honya música sanolo hira nebe makia inclui luz perpetua Iya, ho album baru nebe iya. Album mak narang luz perpetua. Luz perpetua iya. Iya, luz perpetua ne larang ne makia música ida. Oke. Ita temas ade. Ya kari bele explica tambah sista love ser ho tu tambah sama ka inferno bem depois de lakontia. Ia kari ke tinan rihun sanolo tumba krai ke. Depois idane lakontia kari bele confessa tambah sista love ser ho tu. Sista love ser bele hatenya. Iya, destino depois estamos a moço fala inferno, o hira ia membro de destino sira continua fala estudo ia zawa, continua tamba ulu maioria usia mila hoto, então balo tem que fila. Sim, depois a minha vocalista mas bate Austrália, então ia destino rasik lá ia na atividade atu continua be banda nia né. Então vamos muda ba ia baucau ia momento na ba hanesan district reporter ba rádio untayat nia né. Então como se gosta de música, tempo neba, a minha noite tem que forma fale banda ida. E é momento neba, hawa ajuda de tatu na fatin hawa na posição drummer, baterista, mas depois como ia oportunidade que lá ia vocalista, então a mim canta ali, mas depois forma de banda ida narang inferno. Ia 2001 neba, é momento neba. Ya, mas depois de nem lá com te fale, razão tambah sama. Sim. Depois banda não existe, a mim participa de concerto balo ia Dili for Peace. Não nem monitor será mas organiza tempo na ba. Sim. Depois o bassista mak colega Nico, né, assim bassista inferno né. E a personal circelo balo sai na baliur, então a mim cala né labele participa de é momento né, sim. Então a mim consegue a moto que a tinang rua tolo ne larang. Kerek música, depois Coco halo gravação. E 2006 né quando ia crise ne larang, a me aproveita halo gravação música serne, depois a me continua ba ia jogja. Antes né a minha vocalista destino né halte gravação antes minha solo album. Né música ita até né se carrega bela né videoclip am foi lá mas lançamos. Então lo que ela dalam bami dia kata que estúdio da ia zawa ne ba colega né que mas Sony conhece dia aquela hobby Maurai então antes né ia na ligação então a mim continua de Sekali kau balik Ibunda la tatoli Le fang de bel Dia malu Onyane
ita halo to comparação ida ulu ko ida agora. Ano tempo destino né, a diferença bot limak né, ita recurso kata sesang ita bela banda música, ita bela cara vontade de macas toca, mas bem ita nenia equipamentos né, ita necessário. Diferença ida agora det, não há um desafio bot ida agora né, mas há um apreciação da música, não kita sai na fat enfrenta problema bot também. Apesar de, embora colega Ciro Toto barak halo na música, balu album solo, kami grupo Rasik Muzia, usi Inferno Muzia album, amne hira halo album solo, mas na fatin ita sida que a apreciação ainda forte, tama música, ita bersama nessa profesia Timor, mas ita hare talenta, queda ba música né, agora barak liulo. Dia klitam, né, tane makanan sai nessa desafio. Baita hotu, hone ho programa sista né, programa de que botebes, bahau gosta também hone lema de promover ni artista né, passo de primeiro passo para depois e todo bele muito avança. Também da nema que sai nessa ita tem que apreciar e louva, bajeme ninia iniciativa, ninia programa da né. Hau gosta. Nema dalam rumah ema dia benesan. Hadomi dia mais programa sista. Dia artista sera. Sista né feito que mana mas hau gosta na. Asik, kalau maklum dia. Cari cabele, lia foi cusnebe, agarrade ambao. Hau hadomi sista. Sista, promove itu nih artista. Canta pop mas limang metal. Kau bele, hau cara kakila, kona badomine. Grupo música da Nebemak maiho personil legend Sira, mesmo idade nebela osona fong, mas espírito no hobby e a música continua as na fatin. Hakara kato expressa talento Nebemak Sira iha. Padesin música mak hobby, mas behu si hobby halos sai talento ida. So, talento Nebemak Sira iha mak halos Sira hamuto koriha força liotani ha community ida Nebemak hanaran desin community. Kona badomine, kona balarang de. Sosista, mesmo tamay a kategoria grupo música senior e Timor-Leste. May be keyboardist Senti Jeles, tamba ikus-ikus ne, Juventude Fon Sira mos lalakon hosira. Moris ikus no toka ikus ne, turlos ne fuane moras, hare sira buat ansabe bahasa kare dia ambe cemburu, tambah seda, si kan gituan, tambah agora sira ia fasilidade nebe dia, começa YouTube, sira aprende barcos YouTube, balon tuir curso, formação, então sira dia close, lahannya sang uluk ya. Grupo música Fonsira laos de idade na bemak nurak no fresco, mas be capacidade e música mos diak tebes. Sista, husi jelas nela significa hamate vontade na bemak sira iha. Mas be bele sahanesan kompetisaun ida diak liutan basira, atau nune bele hadiah diak liutan hobi no talento na bemak sira iha. Sira toka sadiklos ame, sira liu
Lá consegue, mas a minha área se reforma moras, mas bangga para mate. Bangga los tamu sada. Paling tidak amne tempo makan satokan yang seladu be. Nah sampai agora nene sira tenke sinti eklio ami. Tambah ne facilidade usi be balum tu informação, balum aprendo si YouTube. Sira agora nasa ya tanema ka ho usba alin sira kolega sira atau mantei na fatin hasa na fatin bita bot sirnya be matene kreatif dari ia be toka. Hanesan gestor iha desin Erik Hateten iha wana plano ida reativa fali banda música ida ne hodi bele anima fan sira. Mesmo no ne ajusta na fatin tempo serviço ninian, tamba maioria husi grupo ida ne ocupado tebes ho tempo serviço nian. Kalau barak primeiro mercado, depois quase barak ita hare música hans hobby dete. Hans hobby dete toca lemar kumpul hotuana masami destino ou inferno e a princípio não vemos forte tebes mas desafio mas cansa foi ao monito colia problema que ami hototo quase a personal hototo quase hototo serviço ocupar o serviço neve tempo ato ya hamutuk mas arasca abe ami cada personal mesti kreatif na fatin halo album mesa tama tena baya comunidade na galera então hao masalo monfeu masalo monito masalo ne album agora depois e hano em selo lo que tang studio mesa studio multimédia e aquilo selo mesmo caminhar production neve ia semana o ini larang hao se lança album single se fosse público ho título tambarito o título tambrito quase colega toma com suporta e dia a mim suporta malo e íamos a mim contente agora filmos e nini house production be a mim la preocupa para fazer para ver halo videoclip dia sim. Sister Lovers, ihamos mensagem furak na bema kato husi de scene community. Lawas det basista Lovers, may beba juventude hoto na bema iha talento iha arte música ou arte siracelo. Música e tem memórias lá acesso se música. Tane e tá muito na fatin mantém no que na fatin criatividade e também mais tá ali se música no agradece bassista se bela ajuda ita lorita hototo ni inspiração no hadomin ba música atu vai mo hototo atene los itimorret mas talvez ba mundo toma sim hanen sista programa de nebema capaz de tebes apoio artista sira atu buras ela de bana fatin. Então, a oportunidade né, artista ser nebema colega músico ser nebema talvez se hare anesan hobby karik bele hare oportunidade né para lori música né sai ne qualidade halo dia glutam para lori mos timor ba mundo música buat tidak nebema klaiha limitação tainda né ba maluk sira nebema foi anesan hahu continua tenga aprende no badinas na fatin tamba amimos to agora se continua aprende sebele karik se itu bos sira karsa artis ne dia se banan dia que bos precisa mos buka gestor nebema bele lori itu bos ne banda dia going amos akarak hatutan det kata sebele karik música timor nemos tem que retom suporta o parte todo quase artista barak mak lori no timor baia mundo mas bem precisamos ter que apoio parte todo eu sinto magnete tu sua mensagem obrigado GMTV Lori Timor ba mundo Sosista história com o artista promove itani artista biar susah barak mosu akara kaketa kitanya domine cair meting haunia liman a tua soru tentação
mas que ita moris selatoi hatinan barak hakat banafati laut tuir destino moris le dala idade tambah saita tenkitau hakat banafati hasuru tentasan. So Sista, thank you so much for watching us. Kita haluha asistina fatin Sista iha domingo tukuhat loro try. Only on GMN. Hasuru tentasan. Thank you. Yes, setelah bersirahotu dan nak informação com a community da sing ninia. Eu conheço a cuna barak tebes com a basirani existência dura usi ulukusi destino bento maia community da sing, conheço a cuna barak tebes com a baida. Serem existência. Yes, serem existência. Preparação. Serem preparação, serem ia 2020 dan serem tu loke single song ka atau launching serem album ka. Single o yung sa salova sira hari hamutu kona o yung sa magsira kuliah ba. Claro. No laure hau sinti o lakon tebes oportunidade tamba labele dadali hamutu kosira. Ah, dan triste tebes. Hama kene bakar kan saka. Oi, me diz na ugajo atrapalha. Ugajo kan atrapalha. Kolya magladiak. So, tambani sista love sira hotu am consegue dadali hamutu ko desin, nebe magpulundihan destino. Se hanoi sira dihan destino ne sana sem boteka destino harus sira hamutu. Nema agora nessa sista hotu. Sista destino metro agora hamutu. Okay, han se boteka destino. Okay, saya nessa destino mo ko hinor intro hamutu. Makne keras ngomone. Asik. Ente boto itu kole kono ba destino. Okay, kole magladiak. So, ida nama kansa amnya dadali pada hamutu ko husi community di sini nih. Sira mos consegue confessa sai katak sira dihan iha community ne sira iha buat barak ne sira halo liu boto tu mak hare kono ba arte ne iha sininya community ne saya nesan iya especially. Iya, hamo soin contente tebes tama saida sira for the season bot ida wis ba sistanya tina. Oh my god, I'm so happy. Mais sistanya aniversário sidau. Iya, bebe sira karak hato seranya the season ne bebe dek tebes antes keras by sistanya tina ba ruak ninyan. So, we so excited. Amila hemba sira tina sista ninyan ne bebe basic da down na. So, iha sistanya aniversário sista se halo bot ne bebe mak único furak tebes. We will surprise you, sister lovers. Mas kita menciona lá sistanya aniversário sa fulan, okay? Wait, calma. Halo, curioso. Slow down. Halo sister lovers. Take it So, easy. ida may makarto informa sister lovers hotu katak iha sista ninyan aniversário pada ruak ninyan. So, sista se halo bot ne bebe mak único no furak bele bele interessante no halo bele hanesan botire karek sister lovers ini emas mekasisti bele contente lutan. Yep. Iya, hau hanoi durante minuto balonya lara amnyora consegue hamalu kita bot sir hotu iha programa sista nian. Dia gala datang mi fo obrigado barak Lita Gallery bawa dropohin lorong inian. E espero kata Lita Gallery sempre support na fatin ita bawa drop lulu bahaya programa sista ninian. Lita detne. Iya buat man Lita detne, man Lita nyeropa detne, kata deha. Halo itu wow tan itu sekali. Ay, ne kata deha. Tola sinti kata ko hamero korse ke lorita bosir hotu bahatene kono ba informasi ngusi orkestra ninian. Nomos baya community the sing ninian. Iya, espero kata jene sanesan experiência ka conhecimento ida ba sista love sira hotu aumenta na fatin ta bosir conhecimento ba iha informação o hin lorong ninian. Nomos ba sista love sira be cara kata ita bosir sugestão ka críticos bela manda le seu número telemóvel iha karakne. Kita haluha. Mamboni mo satu halua laku hetete nya dansa ulo kona. Sudah tidak sabar dansa. Mai be Lauren, sugestão no crítico dan be maka positivo no construtivo. So sista love Sista na fatin programa Sista ia domingo tukuhat loro kraik Sista história quando artista promove artista. Love you so much. Bye.